Ndagushimenya kugira imana n'amafaranga wewe wakanze subscribe kugira ngo tujye tubana nawe makuru yacu agiye atandukanye. Turi tariki 13 tuje makuru ari kuvugwa muri Republika na Demokarasi ya Kongo, ariko nanone muri Afrika iburasirazuba hagati y'intambara ya M23 ndetse na leta ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru tugiye kugezaho na amakuru agira kuri atatu. Amakuru aravuga yuko Republika na Demokarasi ya Kongo binyuze mu depite wabo Wirimishita yemereje ko ari bagabye igitero karundura cyahitanye umukozi w'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku bana UNICEF. Ariko nanone raporo ikomeye cyane ya Human Rights Watch iragaragaza ko leta ya Republika na Demokarasi ya Kongo ikomeje gushimuta abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye batemera imikorere y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko nanone turaza kujyana muri operasiyo yakozwe n'intare za Sarambwe twirwaneho amadubu mu mitamba, aho bakoze operasiyo iteye ubwoba cyane nyuma yuko abahibu Special Force ya FARDC yarije kwihorera nyuma y'urupfu rwa Colonel wa Wazalendo. Ariko intare za Sarambwe zikaza gukora igisa n'ibitangaza, zikaza gukora operasiyo iteye ubwoba cyane. Nayo makuru tugiye kwibandaho n'ubundi niba ari ubwa mbere wisanze kuri umuyoboro mushya mu Rwanda, reba ngo nite subscribe ukandeho nyakugira imana n'amafaranga kugira ngo tujye tubana nawe 5 kuri 5. Reka nkubwire ngo ikaze nyemerera amakuru yacu tuyahere kuri aya ngaya ya raporo y'umuryango mpuzamahanga uhanirira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch. Tshisekedi arajyaniwe n'umutegetsi bwe, ariko noneho ari gusohoka amaraporo ateye ubwoba cyane agaragaza ubugambanyi n'ubugome bukorwa n'umutegetsi bwa Kinshasa. Raporo rero y'umuryango uhanirira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch yatangaje impungenge zikomeye cyane. Ni impungenge zikomeye cyane z'ibikorwa urwego rushinzwe umutekano rwegereye cyane ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Raporo rero yaherukaga rero yasohowe kuwa 10 Werurwe mwaka 2026 rero akaba ari hari kuwa kabiri, hari kuwa mbere niba atari kuwa kabiri simika neza, nibwo iyi raporo yasohotse ku 10. Iya rero yavuga ko inama y'igihugu ishinzwe kurinda umutekano wa cyber cyangwa se ikoranabuhanga National Cyber Defense Council ishinzwe kuba inyuma y'ibura ry'abantu benshi mu buryo budasobanutse bakunda gushimutwa muri Republika na Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'abandi batemeranya n'imigenzereze n'imiyoboro ingenderwaho ya Kinshasa igenderaho mu gukora ibintu bigiye bitandukanye. Bari gushimutwa nyine bitumvikana, ntihabanabonwe nyine bigashinzwa iriya cyber. Ndeka noneho andi makuru mufitiye naya ngaya avuga ko abanyadushoka amadubu twirwaneho M23 bakoze operasiyo iteye ubwoba cyane, ni umutwe udasanzwe w'ingabo ngo za FARDC, ubu umutwe udasanzwe wa Special Force yitwa Hibu baje ari 50, aho muri mitamba aho bari baje gukora operasiyo yo guhorera Colonel Justin uheruka kwicwa mu Colonel mukuru wa Wazalendo, aho baje gukora iyo operasiyo. Ariko basanga intare za Sarambwe amadubu twirwaneho bariteguye babakoramo akazi, aho bifashishije udushoka nta sasu na rimwe bagakora operasiyo itobwoba cyane. 20 bose bagahita bahasiga ubuzima, abandi benshi barakomereka batoroka bahakomerekeye, ariko 20 barahasigara. Ni operasiyo itebwoba cyane yakomeje kugenda ikanga abantu. Intare za Sarambwe zore ziteguye zirindwa niyo mwijuru twirwaneho. Andi makuru nanone n'aya makuru avuga ko Wirimishita depite muri Republika na Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko hatangiye gutangazwa muri Kinshasa ko drone yaba yarajashe umukozi w'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku buzima UNICEF Caroline, byaba ari drone yaturutse ngo mu kigo cya gisirikare Igisenyi. Ariko Imana irebera u Rwanda, Imana irebera u Rwanda n'abanyarwanda ihoraho. M23 ihora
irengewe. Kugeza ubu ngubu uyu nguyu Willy Mishita mu kiganiro na televiziyo TV5 Monde yitangarije ko aribo bagabye iki gitero cyahitanywemo uyu mukozi. Anavuga ko byakozwe n'abarwanyi babo bari mu birunga bya Nyiragongo, aribo bateguye kiriya gitero. Avuga ko rero abo barwanyi aribo bari kuganiza uburyo bagiye kuza gutera Goma bakayigarurira, nubwo mu masaha makeya mbonye asohora irindi tangazo ryivuguruza kubera igitutu gikomeye cyane, ariko yarabivuze bamaze kubyemeza. Reka nkubwire ngo nyemerera mbe amakuru yanjye nyasoje ahangaha, andi makuru ni mu masaha ari imbere. Niba ari ubwa mbere sanze kuri mu Rwanda, nyakugira imana n'amafaranga, nyaguhoza amata ku munwa, ndakwinginze wigenda wisimbuka iyi video udakande subscribe ndetse no kuri like kugira ngo tuzabane nawe ubutaha. Reka nkubwire ngo ciao ciao.